reka nkubwire ngo bye bye mama 23, bye bye AFC muri Uvira. Imyenda bajugunye, imbunda baranyanyagiza, ibintu bimeze nabi. Inyeshyamba za mama 23 zirimo zirakubitwa akayangoma y'abaporoso. Ni imirwano ikomeye ikomeje kubera mu nkengero za Uvira, ariko Uvira yo byarangiye irabacitse. Hibu Force cyangwa imbaraga z'igihunyira, imbaraga z'ibihunyira bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirabahagije. Iby'iyi nkuru ndaje tugiye kubiva imuzi n'imuzingo, nanakubwira yuko nyuma yo gukubitwa akiyi ngoma njya mbabwira abaporoso bamaze kubona yuko nta yandi mahitamo bafite, bahindura imikenyuro. Video nabahaye mu kanya mwayibonaga Kavimvira, hara muri parikingi ya Kavimvira, aho bari bamaze kuhava. Ibyo kuva muri la parikingi nabyo byamaze kujya habona, amakuru yabyo ndayakuzaniye mu kanya nayikwerekaga. Ndakumenyesha yuko ahazwi nka Makobola, mu mujyi wa Makobola hariya, izi nyeshyamba za mama 23 zibarirwa ko nibura abarwanyi bagera muri 300 bahindukiye ifumbire y'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntago byoroshye na busa. Drone zirimo ziramena ibisaso, ubwato bwa Marambo nabwo burimo buraransa ibindi. Niba hari icyumweru cyabaye umwaku, niba hari igihe inyeshyamba za mama 23 zakubititse, aha ho zigiye kuhabonera isomo rya nyaryo. Gusa ikibazo cyabaye ku baturage uyu mwanya wa none, babuze ayo bacira nayo bamira, nyuma yuko ziri gukubitwa bagakuramo imyenda bakajugunya, intwaro bakajugunya mu misozi, ubundi barangiza bakivanga mu basivile. Ni iki kiri buze gukorwa rero? Tugiye kubirebera hamwe byose. Nyemera ugiye kuntiza umwanya wawe, unkorere like, ubundi uze kunsigira igitekerezo cyawe unyuze muri commentaire, kandi wanasharinga ukadutera inkunga yawe, ugasharinga umwe cyangwa babiri. Uti byifashe bite rero? Ni mu gitondo cy'uyu munsi wa tariki 28 nibwo imirwano yabyutse yanzika, aho rwari rwahambiranye mu bice bya Uvira, mu majyepfo y'umujyi wa Uvira, ku birometero biri munsi y'10, ahabarirwaga ku birometero 8-7. Rero uko byagiye bikomeza, tugeze mu masaha y'isa 8, aho baje guhindura izi nyeshyamba. Noneho zibona yuko Uvira zitari buyigumane, barasohoka bavamo. FRDC irabajugunya, irabirukankana, ibageza mu birometero 10 uvuye inyuma, uvuye mu mujyi wa Uvira ujya inyuma yawo. Hakavugwa yuko ubwato bw'intambara bwa Wazalendo na ndebano bise ngo ni Marambo muri zirandimi zabo, nibwo burimo burakoreshwa mu kuransa amabombe. Wazalendo kandi irimo irahabwa inkunga na drone zo mu kirere, abo ku butaka nabo bakavansa. Hakavugwa yuko FRDC yazanye abarwanyi bashya, atari babandi barwanaga muri ya minsi yashize, ko hano bahazanye abahungu batojwe muri generasiyo ya Faci Beto. Abasirikare bari kurwana ahangaha ni abatojwe, bitorejwe na Faci Beto, reka mbere ko mbyita, ku ngoma ye nibwo aba bahungu bari kurwana none muri Uvira batojwe. Bikavugwa neza yuko rero ari abahungu bari bien organize, batarimo ya mavunja na bya bigugu byayo byo mu gihe cyo kwa Kabila b'abakabilisti. Ibi byaje gutuma rero hari amakuru ajya hanze avuga yuko muri ibi bice bya za Kiriba hari urusengero rwahavumbuwe. Uru rusengero rwavumbuwe yuko arirwo rwakoreshwaga n'izi nyeshyamba za mama 23, aho babikagamo imbunda n'amasasu n'izindi ntwaro zabo. Ibi ngo bakaba barabikoze mu buryo bwo guhindura no gucenga Wazalendo na FRDC, nyuma yuko ejo bundi bari bamaze kuraswa n'indege muri ya nkambi yabo ya Kara, bakabona barahahombeye ku rwego rwo hejuru kandi bikomeye. Ubwo rero bahise bafata udusigaye ibitabaye injyamani, bahita bahindura strategy. Bivugwa yuko ubu bari barabihisha muri urwo rusengero rwa Kiriba, ibindi bakaba barabijyanye ku bidepa mu bigo by'amashuri muri zone bagenzuraga, ibindi babijyana mu mahoteli ndetse ngo no mu masale de conference. Izi ni systeme cyangwa ni tekinike badukanye zo kugenda bahisha ibyo bikoresho. Kimwe mu bintu ubu ngubu uyu mwanya none birimo biraba ingorabahizi, ni ikigendanye n'abasivile cyangwa na rubanda bibereye ha mu mavirage, kuko barimo barakubitwa imyenda bagakuramo bakajugunya bakiyambika gisivile bakigendera mu nzira,
ubu ngubu abaturage bafashe umwanzuro yuko kugufata muri karitsiye batakuzi, badakusanzwe bakubona muri uwo mudugudu, ni uguhita bakuripotinga, ibindi mukazavugana n'ubuyobozi wabavuyemo rwagati. Niho handi rero bamaze kugotwa, mu kirere indege zirimo, mu mazi Marambo irimo, hejuru hariyo Sukoyi ndetse na CH4, ku butaka hariho Hibu Force, imbaraga z'ibihunyira bya Faci Beto nazo ziriho, ubundi rurimo ruhana inkoyoyo. Nabonye hari abantu benshi barimo baribaza batese iriya video waduhaye akavimvira bimeze bite? Hariya mwabonye hari harimo bari abana b'abakobwa n'ura musore wabakameraga barimo barahamagara, hari muri parikingi ya Kavimvira aho ziranyeshyamba zari zaragiye zikora kampu, aho bari baragiye bashyira ibirindiro. Rero mu gitondo cy'uyu munsi nibwo baje kuhagera, bari abana bahanyura basanga nta muntu hari, nta n'inyoni itamba. Amakuru akavugwa neza yuko icyabaye si ikindi, hari amasoko abiri y'amakuru arimo aratugeraho. Bamwe baravuga yuko izi nyeshyamba zaba zazamutse zikajya muri Ho Plateau aho zagiye kwihisha kugira ngo zikomeze zicungire bugufi Kavimvira. Abandi bakavuga yuko babonye imirongo yabo bahunga. Ibi rero bikaba byatumye abantu bagira urujijo bakavuga bati izi nyeshyamba ziri hehe? Aho zaba ziri hose ntago bavuye muri la parikingi kuko bari babyishimiye, ntago bavuye hara kuko bari banezerewe, bahavuye kubwo guhungisha ibikoresho, kuko uyu mwanya wa none ikibazo bafite ni ibikoresho, amaminisiyo. Ni inyeshyamba nyine, buri saso ryose basohoye rirabarwa kandi nta bikoresho bafite bihagije. Twavuga ngo bafite ibyo gupfusha ubusa, baba barwana babara bavuga ngo buri saso ryose cyangwa buri misile yose igiye yakabaye igera ku ntego. Kutagera ku ntego kwabo nicyo cya gihombo. Rero si ibyo ngibyo biri kuba ahangaha, urumva ko barimo baragenda bahishahisha ibikoresho byabo, nabo ubwo banihishahisha. Nawe babwiye nti umunsi umwe muzabona bavumbuka birukanka. Gutakaza Uvira bakayibura mu biganza byabo, abantu barimo baribaza bati Uvira igiye ibacitse biragenda bite? Bukavu nicyo gipimo giri bukurikireho? Kavumu niyo bukurikizweho? Ese Goma niyo iri buzeho? Uyu mwanya wa none harimo haribazwa ngo iyi Hibo Force ifite ingufu zingana gutya, FRDC yahinduye imikenyuro, ubona yuko irimo irakoresha inzira zose, ikirere, ubutaka no mu mazi. Haribazwa ngo nibakomeza gutya bakabakinagiza biraza kurangirira he? Mwibutsa yuko Makobora, hano muri Makobora aho ubwaho honyine barabarirwa nibura abasirikare 300 baguye muri uyu mujyi. Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri. Makobora ya mbere, ubundi Makobora yose nyirizina iryo zina riherereye hagati ya teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Uvira. Makobora ya mbere rero ni kuri Saidi, ni ku ruhande rwa Uvira, mu gihe Makobora ya kabiri yo iri ku gice cya Fizi. Aha hantu rero muri uyu mujyi wa Makobora abasirikare 300 nibo bahabereye ifumbire. Mumbwire namwe iyo mirambo ahantu iryamye, mumbwire icyo gihombo abasirikare barimo barahura nacyo, mumbwire izo mfu, mumbwire abo babyeyi amarira bazarira ukuntu angana. Bamwe bararize barihanaguye, abandi barumariwe, ariko n'ubundi biracyakomeje, ntago birarangira. Mwibutsa yuko Faci Beto yarabibabwiye umunsi uno mugabo wa Togo yahageraga, yazaga kumusura mu ruzinduko rw'akazi, aramubwira ati bazahava nababwiye kwava ku neza baranze, bazahava ku nabi. Rero ni intambara igomba kuyabavana. Rero Hibu Force irimo irababaga, nta mikino, indege nta kubababarira, mu mazi naho nta mpuwe zihari. Ubwo nyine nibahagarare bajosome nibo barwishigishiye, nta yandi mahitamo asigaye. Ndabashimiye rero namwe mukomeje kubana nanjye, kandi nkomeza kuvuga ngo mukomereze aho ngaho, mbifuriza no gukomeza gusatira impera z'umwaka muguwe neza mwe n'abanyu. Ubundi turasubira mu kanya nk'ibisanzwe. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting.
and our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.